Augrabies e bolela sebaka sa modumo o matla, sebaka sa diphoofolo tse hlaha isitana le sa diphororo sa Augrabies se latela lebitso la sona. Ho utlwahala modumo o matla o etswang ke metsi a yang tlase ka sekgahla. There's still water coming, I believe, water from the Garib and from the Kloof dams, as well as Val dam and the Bloemhof dam. All of that water still has to come past here. So the water will increase, I believe. Maemo a industry ya bahahlaudi e ileng ya hula ka thata lebaka e le ditlamorao tsa sewa sa COVID-19 a boetse a ntlafala. We are encouraging people to come out to the Augrabies waterfalls, to the Green Calaria area, which is your Uppington, Kakamas, and surrounding areas, and to come and experience for themselves not only the waterfalls. There are more to it in terms of tourism in this area. Baeti ba fetang ba dikete bao boholo ba bona e leng bahahlaudi ba mona Afrika Borwa ba bona hetse ka bongata Augrabies bekeng ena. Been to Vic Falls recently, and this is about as good as it gets as well. It's really impressive. I'm really happy and lucky that somebody told us about it en route. Tebello ke hore dipula tse matla tseo ho lebelletsweng hore di tla eketsa palo ya bahahlaudi ba tlang ho etela mona.